Nang jan kalinti juga Italia siaka World Cup arjar arpun riu hakabak labat penlim no nekemit ia ke Northern Ireland da aran not gol. Kumta ke Italia mentah kan hap ne kun Persia saya ke Bosnia pan yorung siaka World Cup arjar arpun riu. Kumta ke Italia karai ke bakut kadai Persia ke Bosnia kadakan labat penlim ke Bosnia ke Shitarik April hakapor kat ars pawa menstep. Kumta ke Italia kan sa yorung siaka World Cup arjar arpun riu bat ka sa biang ka sin ke Bengkong pan yo ilakai haka World Cup na duusnem arjar katsau. Kumta sa tang sisin yakun nagamta ka Italia pan yorung siaka World Cup arjar arpun riu bat ka rai ka bakut kan dehi hakane ka Shitarik April haka por kat ars pawa menstep lakan yorung na em siaka World Cup arjar arpun riu. Radakan laban penlimno ke Bosnia kumta ke Italia sai sinpat ngin sei siaka World Cup arjar arpun riu henry da jaba ke Italia kan remno hakma ke Bosnia kumta kan kutno ke lintia joka pan yorung siaka World Cup arjar arpun riu. Namar ke Bosnia klai yakai bat ke Wales damar Shikol henry haka penalti shootout ke Bosnia klai penlimno ke Wales da Saul Arkol. Kumta na pedang yung kinagi artali ki tim ke Bosnia bat ke Italia tang kawi ke tim kan rung siaka World Cup arjar arpun riu. Haba paipat siya kawi ke grup hapedang kecingilikai ke Ukraine bat ke Sweden. Ke Sweden klap penlimno ke Ukraine da laila wekol bat ke Poland klap penlimno ke Albania da arla wekol. Kumta ke Sweden ke sekun Persia ke Poland kata ke Shitarik April hakapor kat ars pawa menstep. Manoban job pat manoban lim ke bantai ke linti ke bakut pan yorung siaka World Cup arjar arpun riu. Lakan dai ke Poland lane lakan dai ke Sweden. Nang ta ke Kosovo klapen limno ke Slovakia da Saula Laikol bat ke Turki klapen limno ke Romania da Shikol. Kumta ke rai ke bakut hang neru kandai pamanoban rung siaka World Cup arjar arpun riu lakan dai ke Kosovo lane kan dai ke Turki. Kadba ka Czech klapen limno ya ke Republic of Ireland wadlai klek kaja ke jinglekai damar Arkol henry haka penalty shootout ke Czech klapen limno ya ke Republic of Ireland da Saul Laikol. Nang ta ke Denmark klapen limno ya ke North Macedonia da Saul Notgol bat kum taru karai ke bakut bat rung siaka World Cup arjar arpun riu kan dai hapdeng ke Czech bat ke Denmark. Kawai hapdeng jongkine kan yorung siaka World Cup arjar arpun riu. Bat baru kini jinglekai kan dai hia ke Shitarik April hakapuar kat ars pawa menstep. Manoban rung siaka World Cup arjar arpun riu hapdeng jongkine ki pratali ki tim kata tang sautali ken yorung siaka World Cup arjar arpun riu. Bat ngin sa pejru sa jinglekai ke Intercontinental Playoff manoban yu elekai ke final hakaba menta ke step ke Bolivia klap limno ke Surinam da arla wekol kadba ke jinglekai hapdeng ke New Caledonia Persia ke Jamaica kan dai menta ke step hakapor prasiteng.